Tumelo o batla leseko la ha bona mme. Ene ngwana ha o tsamaye hantle ko sekolong. Ngwana o ke sefofu ko sekolong ho le fifi. Mara ke ngwana o hlalefileng. Ke bona ngwana o hona le matlo nyamallang teng a ne ba sa khutla. Ke na le bothata ba ngwana ka mo ngwana ha concentrate ko sekolong o na le enga wa faila like ho ditaba tse ngata di complain tse tlang mo ntlong tsa ngwana so ha re mmotsa le rona ha re arabe ha re tse bothata keng so ne kopa hore le re thuse tu abuti maybe re thole solution ya go ngwana a ntlatle bothata ba ke eng. Molweni manje sibulisela lapha kuni nonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS pronounce lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulight umshanami. Well guys, namhlanje silana ekhaya siphalelwe ngusisi nomntana kubo bathi banengxaka abanayo bacela nje ukuthi itshozi bioscope ingenelele. Sathi ungawari wena sisomdala thina singabomabiza sabele la usibize khona siyasheshe sifike. Siswami kunjani? Ngiteng le kaya buti? Ngiteng lina mama. Mama ngiunderstand ukuthi besike sancokola kancinci mina nawe before siqala ishone but bengicela ngoba khona ama viewers abantu abasibekelele la ishowini. Bengicela nje ukuthi umama ukuthi sibrief kancinci ukuthi namhlanje la ekhaya sikwabani kwaye wayini sibhalele namhlanje la ishowini. Okay, na lebitso la ka ke na Lebo mo ke ha Khumalo. Ke na le bothata ba ngwana ka mo ngwana ha concentrate ko sekolong o na le enga wa faila like ho ditaba tse ngata di complain tse tlang mo ntlong tsa ngwana so ha re mmotsa le rona ha re arabe ha re tse bothata keng so ne kopa hore le re thuse tu abuti maybe re thole solution ya go ngwana a ntlatle bothata ba ke eng. Okay, I know ngiunderstand mama sokwenza konke futhi kusemandleni ukuthi simncedise umuntu omdala. Kodwa bengicela ukunderstand nje ukuthi ngoba uthi akamameli akathina akusiki ukuthi mhlawumbe unobangela ukuthi sekahamba nechome ezrongo mhlawumbe sekukhona into oyibhemayo umfana omncane. Abuti wethu aketse bothata ke tla ngwana wa loiwa or ha mameli yena ka bo yena or o jwang like I can understand because we like yo ke mathata. Okay, so ni yena nihlobane kanjani umntana akho or umntana kini? Ke ngwana ko Yesu. Umntana. Yeah. Abazali beno bakuphi ba? Ai batswadi ba tlhokofetsa le monyane ngwana so sala ke modisa nje. Bele ba tlhokofala ka accident. Yeah. Ngiyexolisa manje nge-pick up for ukuthi uyayikhulisa intwana yabo and ngijabulela nalokuthi ugcina ubhalele thina eshowini ukuthi sizokunceda ngoba uyazi ukuthi uyidlalile indima yakho yabo and nalokuthi usibhalele la eshowini it shows ukuthi umkhathalele umfana omncane and uyafisa ukuthi umbone naye kusasa nekusasa eliqhakazile. Mfana bathi ubani igama lakho ntwana? Tumelo Khumalo. Tumelo Khumalo. Okay, manje Stumza yini kwenza ukuthi wena ungahloniphi usisi wakho kwaye kungayi esikoleni ngoba uyazi ukuthi isikolo yisona esokwenza ukuthi ube nekusasa eliqhakazile ntwana yami. Yini inkinga? Akere ntwena. Wetsa hore ke o bua holo abo. Ngoba holo. Ke sa khona go focus ke ntwena. Kithi usisi wakho umbiza ngekantwe. Uthi usisi uyintwe. Yini udelelisa yini mfana ngithi? Banakile kakhulu leswa ke sa khona ho etsa ke sa khona o ba ngwana o right mo ntlong. Okay mhlambe ntwana yami ukukhulume nami njengobhuti la kuwena. Yini unokuzwa kanje uzizwa kanjani lama enga wakho usuka unjani? Yini ekukwatisayo ngaphakathi mhlambe? Ukuthi mhlambe akekho umama nobaba. Uma usisi wami akafuna ukutshela iqiniso ukuthi kwenzakaleni kumama nobaba wami. Uyakutshela nje mfana ukuthi kwenzeka lokho kwenzekile nayo bengeke eze kucontrol. Uyakutshela awukazi umtshele ngale ndaba yeaccident. Khona utlwa ngona nje nasa tsibe go etsa itseng o tsatse ba le nna mme wa hae so a se nna mme wa hae. No ayesikhithi ntwana yami kwenzakele lokho kwayenzakala yabo nakhona ngiyacabanga ukuthi mhlambi ikona unobangela ukuthi kuze kukwenza ukuthi ube yilendlela oyiyona njengamanje. Yena marubaba mase kashone bekangakamenzela umsebenzi lo bese kamenzile. Hayi nabasomenze next. Yeah uyabona ukuthi izinto ezikanjalo yilento ke mama sike sacela ukuthi uMr Jones ehambe yosifunela umuntu singabona ukuthi mhlambe ngoba thina siza la ngokwenyama khona abanye abantu esebenzisana nabo abakwazi ukusebenza ngomoya uyabo so kunezinye izinto thina esingeke sikwazi ukuyiconfirm mhlambe siyibone kuyena ukuthi yini unobangela walento mawusho nawe ukuthi akabhemi akahambi nabangana abarongo kushuthi lento ikuyena uyabo and nalokuthi ubaba kamenzelanga amasiko before eshone
kuyakhawunta futhi uyabo ukuthi mhlambe hlangahlangane ngalendlela yiko sicela umuntu ukuthi ebuye sizoyibona isana sonke lo daba ukuthi singalibamba kanjani singancedisana kanjani yabo. Yebo. So ntwana yami wena ngesifiso sakho ufisa ukuthi mhlambe izinto zingaba kanjani ukuze nawe ube right. Ngifuna ukwazi nje ukuthi kwenzakaleni nobaba wami nomama wami. Awukaze wehlelwa iphupho mhlambe since wakhula mhlambe ngizoba ne-idea ukuthi yini engabe kudla mawuphupha yini inhlobo yezinto oziphuphayo. Ngile ngaphupha umama wami ngilahlela emfuleni. Ekulahlela emfuleni? Ngathola ukuthi leyo nto ihambisana namanzi into efana nalezo. Mara makakulahlele emfuleni ukulahlela ngoba ukwatile or bekakulahlela ngokuthi uthi ngene emfuleni uquphe. Uthe ngena emfuleni. Uzoswima angazi mhlawumbe manje uqupha uyoswima bekuyi happy moment makasho kanjalo. Because yazi amanzi nawo anokumina ezinye izinto uyangithola. Ngiyacela nawe ntwana nami ukuthi umhloniphe usisi ngoba usisi wena. Ubani? Oh Mr Jones. Ngiyabonga bhuti omdala. Ngiyabonga. Thokoza gogo. Gogo ngiyabonga mani ukuthi usheshe wafika hey. Yebo. Yena inkinga sibhekene nayo la gogo. Sengiyayibona. Ngiyazi Mr Jones uyasho la efonini ukuthi ukuthole ubusy lapho unama client. Kubhizi kakhulu kubhizi. Kubhizi. Hayi sibonga nje ukuthi uma usabuye nathi siconsiderishe kuko konke okwenzakalayo yabo esikhumbule. Ngibona buthata. Yo. Ntata ngwana o kae? Ya ile wahloko mphaka. Ke bona moshimane. Lebitso la kwena Mantumelo ne? Thokoza. Ubani? Ntumelo. Oh, yeah, ke. Tumelo o batla lesego la ha bona mme. Ene ngwana ha o tsamaye hantle ko sekolong. Ngwana o ke sefofu ko sekolong ho le fifi. Mara ke ngwana o hlalefileng. Mokhulu wa modimo wa hae very strong. Mme. Unomkhulu. Uhlelo omkhulu la lo mntwana. Umkhulu uhleli. Umkhulu omdala kabi kuye. Mme. Ngwana o tlamela lo etsetsa lesuka kwa ha bone. Kwa baba wakhe. Ha bo ntate wa hae. Dintho tsa di tlo kgona ho buleya. Ke bona ngwana o hona le matlo nyamallang teng a ne ba sa khutla. Yo. Manje ngoba ubaba wengane sowashona ma sizoyenza kanjani yona le ndaba? Ho setse mang ha bo ngwana? Gogo. Ke le ka qina o setse bo rakgadi ba teng. Ke gale ntaba ke sa ba bone batho ba go ha bona. Mme ke kopoza mo isa ngwana wa ha bona. Ke bona kotsi. Moshimane o tlo tsamaya. Ene na ba sa tlhola khutlhile. Ha ke tsebe le tla mmatlela kae. Ene sekolong ha hona ntho e tlo lokang hona tje. Ha hona ntho e tlo lokang ko sekolong. Moshimane o tlo dula ntse a faila always. Khona ubaziyo from a family ukuthi bahlala kuphi mhlawumbe. Ya ne ke qine o na le rakgadi wa o irileng ko tladi. Because ha bona ke ko Diepkloof ko bontate wa ke ko Diepkloof. Okay. Nangazi gogo soyenza kanjani le ndaba ngoba Haza mo hlakana le boragadi ba ngwanona. Haza mo itlhakantsha ba le boragadi ba ngwanona ba e ko lebitlelang tatona. Ba za mo etsetsa ngwana le sego la hae. Ho batlela le sego la bo ngwanona. Ha ona ntho e tlo lokang ka ngwanona ko sekolong. Manje gogo ngoba ifamily asikuzomela siqale sikhulume ngayo ukhuluma ngokuthi unomkhulu omhleli nazo zonke lezo zinto and akakazi wenzela umsebenzi ekhaya kuzomela simenzele lo msebenzi ngokuphuthuma so angazi ukuthi ugogo ngakwazi ukuthi ebe nathi kuyo le process yonke masisi umntana le
kwifamily yakhe kusiwa kulelo thuna lelo likababakhe. Ugogo engasincedisa konke lo msebenzi until eze ukuthwala ngoba uyothwasa. I mean sorry guys ngoba ngivukhuluma ngendaba yokuthwasa. Kuzomela vele umfana yothwasa. Ke tlo le thusa mme hore khona ho thusa ngwanona khona ba hantle. Ke tlo le thusa. Tsontse re tlo tsamaya le rile ho ya bontate wa ngwanona. Ha re tswa mo re tlo khona ho hlakantsha taba ya lethoso la ngwanona. Ngwanona na le mokhulu o moholo hampe mo di ma hae. O moholo ena ka se motlwelli. Ba lwana ba ha bontate wa ngwanona. Ba lwanela ngwanona mme. Ba lwanela ngwanona. Tla bua le batho ba ko fatshe mara moshimane ene tshwantse thusa ithole. Tshwantse ke bisana le ba fatshe. Sefane sa bo moshimane ke wa seba mme. Re tla tsa mo tlhakana le bone re buisane re tlhakanye family ya bo mme la bontate. Re kopele moshimane wa gone ba hantle. Go kopa fela ntle le ka skipa sa moshimane mme. Nka skipa sa ngwana re tlo tsamaya re go thabeng re lo zama o rapela re kopele ngwana re phahle re lo phahla mme re kopela ngwana mara taba ye tshwantse bilukile. Yes. Okay gogo manje ngoba ugogo unoba kuba nenkinga mayengabe sikhuphuka intaba mayengabe nomuntu siyomncedisa ngoba kune camera. Ngiyacela ukuthi ugogo ungivumele namhlanje ngoba inhlambe engiyitholayo la kuma viewers wami ukuthi angize ngibanikeze istory sonke siphelele. Yona ka se khona le ntate ke ntho ya semoya ene ha ke tlo dumella di camera di tsamaile nna ko thabeng. Nna ke tla tsamaya ke lo etsa ntho ke etsang ngwana o tla khutla o ba jotsa feedback. Ke batla lo thusa ngwana fela ya camera yona nka se dumelle ko thabeng gobane ko etsa ntho tsa ka mo. Ukuthi bungithembisile wathi next time sizozama ke sibone. Hayi o tla khutla ba fa feedback batho ba ha ntate tsetsa semoya ha batle di camera ko thabeng ntate ka se khonale. Gogo ngoba ngifuna ukunceda ukuthi umfana encedakale ngiyacela ukuthi ngizohlonipha lawo ma decision wakho. Mama bengicela ungangena ungicheckele i-t-shirt yomfana lapha endlini ke sizokwazi ukuthi sihambe. Okay nka kena ka inka ga tsama khona thusa ngwana. Okay akunanto wena oyifunayo lapho mfana uyithatha endlini? Yikho malume. Marurethu ukuthi singahamba manje. Okay no hayi ungathatha i-t-shirt kamfana wayilisi ngivala ishow yami mina. Okay guys niyabona ke sifikile la ekhaya sakhulumisana naye ugogo. Qha bengithi ngizoninikeza yonke lento while siloko esibhizi sishoota senza kanje siyofika le ntabeni ngoba ngiyazi ukuthi sisazoxabana mina nani lapho kuma comments nithi lovers unokushoota izinto kodwa ungasiqhebezeli. Guys ngiyacela ukuthi ningixolele kusuke kuyisinqumo somuntu esisebenzisana naye ngoba niyazazi izinto zesintu nama camera kusazambelani kwaloko ukuthi ezevume nje ukuthi ezohlola la ukuthi sisuke simncengile futhi simcelile sibone ukuthi kuyadinga ukuthi nibone yonke le process ngoba sekashilo ugogo ukuthi umfana ngathi unenkinga iphethwe from abazali bakhe le kwababa wakhe indaba kawenzelanga amasiko akawenzelanga umsebenzi ubaba wakhe ifamily yakhe. So into soyenza njengamanje sihamba siye lesikhuphuka intaba njengoba ugogo ebecelile ukuthi siqale siyomcelela entabeni ukuthi masiya kwifamily yakubo kayise kwazi ukuthi besamukele futhi besunderstand ukuthi umfana uphethwe yilento emphethe simenzele umsebenzi futhi ke ezokwazi ukuthi entwaseni ezokwazi ukuthi naye evuleka amehlo esikolweni ngoba usemncinci ufuna ukuthi ebe nekusasa eliqhakazile. Ke wena mbukeli mangabe unenkinga lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Joseph Escope tosiwoto ungalibali nokuthi usifollowishe einkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona lapha ku Facebook, sikhona ku TikTok, we are Joseph Escope everywhere. Ngiyanthanda guys and I'll see you on the next episode. Thosa